ndabasuhuje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Njyewe nitwa Cyusa Benjamin. By name's Chusa Benjamin. Ndi umuntu w'Imana. And I'm a son of God. Nkunda Imana no kuyikorera. I love God and I love working for Him. Cyane. So much. Ndubatse mfite umugore. I have a wife. N'umwana umwe. And one child. W'umuhungu. Who is a boy. Imana igiye kuduha undi w'umukobwa. And God is going to give us another one who will be a girl. Imana nziza turanezerewe. God has been good and we are happy. Nsengera mu itorero ryitwa Noble Family Church. He prays from a church called Noble Family Church. Mushumba wanjye yitwa Apotre Mignone Kabera. And his pastor is called Apostle Mignon Kabera. Ndumva ari ibyo ubundi reka tuganire ijambo ry'Imana. I think that's enough. Now Hallelujah. let's talk about the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo uyu munsi dusangire. I want us to talk about the word of God that God gave me to share with you. Ariko mbere yuko twinjira mu byanditswe twinjira mu ijambo. But before we go into scriptures and the word, ndifuza gushimira Imana impaye uyu mwanya wo kugira ngo nyine dusangire ijambo ry'Imana. I would love to thank God who has given me this chance to talk about the word of God. Igihe cyose Imana impaye uburyo bwo kugira ngo nsangire n'abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Whenever God gives me a chance to talk about his word with his people, nta na rimwe njya mbifata nk'ibintu bisanzwe. I don't take it for granted. Iteka mbibona nk'amahirwe. I always see it as a chance, y'igitangaza mbonye. A miraculous chance that I've received. Guhagarara hano rero. So standing before you, mu mutima wanjye ndabyubashye cyane. Yeah, I'm so grateful in my heart. Ndabyubashye cyane. I'm so grateful in my heart. Ndifuza kandi gushimira inshuti yanjye Pastor Bosco. I'd love to thank my friend Pastor Bosco. Mufite umushumba. You have a pastor. Mwebwe mufite umushumba. We have a pastor. Mufite umushumba. You have a pastor. Mufite umushumba mwiza. You have a good pastor. Ni inshuti yanjye ndamukunda ni umuntu w'Imana. He's my friend, I love him and he's a son of God. Nishimiye cyane kuza hano. I'm so grateful to be here. Ndagira ngo tugane ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo dusangire uyu munsi. I would love to talk about the word that God gave me to share with you today. Rivuga ngo kuba inyangamugayo ku Mana. Which says being trustworthy to God. Kuba inyangamugayo ku Mana. Being trustworthy to God. Nkunda rero iyo nganira n'abantu ijambo ry'Imana ko tugendana wanabishobora ukagira utwo wandika kuko birafasha. I love when I'm preaching for someone to at least take some notes because it helps for you to learn. Tukumva icyo Imana itubwira. So that you learn and hear what God is telling you. Niki kuba inyangamugayo ku Mana? What is being trustworthy to God? Mbese Imana ikeneye ko tuyibaho inyangamugayo? Does God want us to be trustworthy? Hari icyo bimaze kuba inyangamugayo ku Mana? Is there any benefit for you to be trustworthy to God? Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome icyanditswe ntabwo dusoma byinshi reka dusome mu gitabo cya Yobu ibice 2 ku murongo w'9 na amagambo agiye kudufasha gusa kugira ngo twige tuganire ariko kandi ni n'amagambo nkeka ko ntekereza ko abenshi muzi. Amagambo ntekereza ko abenshi ni inkuru muzi. I think it's a story that most of you know. It's just going to be a word that will help us within the word. Duhere bice 2 ku murongo wa 7 haravuga ngo nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka atera Yobu ibishyutwe bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro nuko yishakira uburyo bwo kwishima maze yicara mu ivu. Murongo w'9 umugore we aramubwira ati mbese nubu uracyakomeje gukiranuka kwawe ihakana Imana wipfire. Muri Bibiliya yindi ijambo ry'Imana iravuga ngo umurongo w'9 uravuga ngo umugore we aramubwira ati harya ngo ntuzatezuka kuba indahemuka watutse Imana maze ukipfira. In another version it says, so you will not forsake your God, so that you let your God down and you die. Uracyakomeje ubunyangamugayo ku Mana? You're still being trustworthy to God. Uracyakomeje kuba indahemuka ku Mana? You're still being faithful to your God. Uwo nguwo kandi ni umugore we. And that is his wife. Yishakiye. That he got himself. That they loved each other. Babyaranye.
They gave birth to children together. banyuranye mu mataba no mu misozi, They went through thick and thin together. banyuranye mu byiza ndetse no mu bibi, They went through the good and bad ariko together. cyane banyuranye mu byiza. But most of all, they were with the happy times. Ibibi hageze rero aho ibibi, When the hard times came, asanga mu bibi bwo ubunyangamugayo ku Mana ntabwo bukenewe. she found that in those bad times, trustworthy with God is not necessary. aramubaza ngo mbese uracyakomeje kuba inyangamugayo ku Mana? So she asked him, so you're keeping on being faithful to your God? Mbese uracyakomeje kuba indahemuka ku Mana? You're being trustworthy to your God. Uretse kuba indahemuka ku Mana wakwipfira, ni nkaho yarimo mubwira. If you stopped being faithful or trustworthy to your God, you'll die. Ndashaka kubabwira ngo kuba indahemuka ku Mana harimo ubuzima. I'm telling you that being trustworthy to God, there is life. Kuba inyangamugayo ku Mana ni ubuzima. Being trustworthy to God is having life. Iyo biza kuba kera tukibwiriza ubutumwa kavuna muheto covid itaratera, If it was like in the back times when we used to preach before COVID, mbabwiye bimwe abavuga butumwa dukunda byo kuvuga ngo bwira mugenzi wawe. I would have told you that we preachers love, tell your friend. Hallelujah. Hallelujah. Ariko byibwire mu mutima. But tell yourself, tell your heart ubunyangamugayo ku Mana ni ubuzima. that being trustworthy to God is life. Mu byukuri niryo jambo Imana yampaye kugira ngo nkuzanire. And that is the word God gave me to bring to you. Naje kukubwira uyu munsi ngo I have come to tell you komeza ubunyangamugayo ku that be Mana. trustworthy to God. Wishyira hasi ubunyangamugayo ku Don't Mana. put down your trust in God. Rwose komeza utwaze. Take it on. Komeza utwarane. Take it on. Gerageza. Be courageous. Komeza usunike. Try. Impamvu mbabwira ngo komeza utwarane nuko nzi neza yuko kuba inyangamugayo ku Mana bavandimwe ni intambara. The reason as to why I'm telling you to be persistent is because being trustworthy to God is a war. Ni urugamba nk'urundi. It is a war. Ni intambara nk'iyindi. It is a war like any other. Ariko naje kukubwira nkwinginga nkusengera. But I've come to tell you, asking you, pleading with you and praying for you N'urukundo rwinshi with a lot of love. Please. Komeza ubunyangamugayo ku Mana. Hold on to your trustworthy to God. Umugore wa Yobu yabaye umuvuga butumwa buriya yaramubwirije nuko iteka ryose tubireba mu buryo bubi. Job's wife was a preacher to him at that time. Ariko buriya yamubwiraga ukuri. But she was telling the truth at that time. Yaramubwiraga ati buriya icyari kikubeshejeho ni ubunyangamugayo ku Mana. She was telling him that the thing that was making you Nubwo live njyewe was being ntabishoboye. trustworthy to God. Even though I can't. Nubwo njyewe ntabishoboye. Even though I can't. Numva nawe nakugira inama yo kubivamo. And if I tell you that you also live it. Ariko icyari kikubeshejeho ni ubunyangamugayo ku Mana. But the only reason as to why you're still living is being None rero trustworthy with nureka God. ubunyangamugayo ku Mana ukayituka urapfa. So if you stop being trustworthy with God and abuse Him, you'll die. Kandi nkurikije ibihurimo, And if I consider the days you're going through, if I had something to help you jewe with, ndakwifuriza kuruhuka. I would want you to rest. None tuka Imana. So abuse God. Reka ubunyangamugayo. Stop trusting Him. Hagarika amasezerano wagiranye n'Imana. Stop the commitment you've had with God. Bavandimwe, Brethren, buri muntu wese uri hano nzi neza ko hari ikintu yumvishe, hari ijambo yumvise, hari ikintu yavuganye n'Imana. everyone who is here, I believe you've spoken something with God. Niba iryo jambo ntaryo uyu munsi Imana iri kubwire mu izina rya Yesu. If you haven't had one, let God give it to you today. Niba wicaye mu by'ukuri ntacyo wicaranye, If you're seated there empty, niba nta sezerano Imana yaguhaye, and you have no commitment with God, birambabaje ariko ntarirarenga. I am hurt, Uyu but munsi Imana it's not ivugane yet nawe mu izina rya late. Yesu. May God talk to you today. Twebwe rero abavuganye n'Imana, Us who have spoken to God, akenshi aho bitugorera most times where it's ni difficult ukuguma aho ngaho mu masezerano nyine. is to wait in that promise. Ijambo ry'Imana rivuga ngo azabashyeshyengesha kugira gute? Ntabwo abantu bajya basoma Bibiliya pastor? Hallelujah. Amen. Abava mu masezerano ari nta mpamvu. Those who walk out of the promises with Kandi no mu by'ukuri reason, buriya nuko Bibiliya ivuga izimiza, buriya ibishatse kuvuga ngo nta n'impamvu yo kuva mu masezerano y'Imana. it's because the Bible tries to Nukuvuga ngo, confuse, nta but mpamvu it means ufite there is no reason of yo walking out of your guhagarika promises. ubunyangamugayo ku Mana. There is no reason as to why you'd stop being trustworthy to God. Twasonza, Whether you're hungry, twakena,
whether you're poor, twakira, whether you're healed, badusuzugure, whether you're put down, batwubahe, whether you're respected, turware, whether we are sick, dupfushe, whether we've lost our loved ones, twunguke, whether we've profited, duhombe, whether we've lost, muri byose, in everything, mu by'ukuri, nta truthfully, cyari gikwiye kudutera gutakaza ubunyangamugayo bwacu ku Mana. there is nothing that should have allowed us to leave our trust in Christ. Iyi Mana yaduhamagaye, iyi Mana twizeye, iyi Mana twakurikiye, The God that we trusted and followed, ni Imana yo kwizerwa. He's a God to be trusted. Haleluya. Munyemere tuyikomera amashyi menshi, Hallelujah. tuyibwire ngo Mana uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka. You are a good God. You are a God who is faithful. Iyi Mana ni Imana yo kwizerwa. He's a God who is faithful. Pawulo yaranditse aravuga ngo ariko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Paul said that imitate your God. Nicyo naje kubabwira uyu munsi. That is what I came Kuko to tell Imana you. yacu ari Imana yo kwizerwa. Because if God wasn't Ari Imana yo trustworthy kwiringirwa. and He was a God to iradushaka natwe abana bayo, abo yahamagaye, abo yatoranyije, ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha, aho twigaraguraga hanze hariya mu ivata ry'ibyaha. He wants us, He chose, who were outside in sin, tutazi ururo, tutazi who didn't know ingano, tutazi ikibi n'icyiza, who didn't know the good and bad, ikadufata ikaduhamagara. and He called us. Sinzi ahantu Imana yagukuye wowe, I don't know where God got you ariko njyewe from, aho yankuye ndahazi. but me, where He got me from, I know. Sinzi ukuntu hari habi, I don't know how bad it was. sinzi ukuntu hari kure, I don't know how far it was, ariko njyewe ibyanjye ndabizi, but I know mine. ibyanjye ndabizi. I know mine. Iteka kandi iyo mbitekereje ndavuga And ngo whenever Mana, I think about it, I say, nkomereza oh God, ubunyangamugayo. hold me trustworthy. nkomereza ubunyangamugayo, Hold nyikomerezaho Mana. me trusting you, Lord. Mfata unkomeze. Hold me tight. Ibintu byabaye kuri Yobu The things that happened to Job, ni bibi. they are really bad. Ibintu bya Yobu ni icyitegererezo cy'umuntu wageragejwe n'isi. Job is an example of someone who was tried in the world. Yahuye n'ibigeragezo byose wakwibwira ko bibaho muri ubu buzima. He met all the trials that you can think about in life. Ariko muri byose kubera ko hari ijambo yari yarabitse mu mutima, But because he had a word in his heart, hari amasezerano yari afitanye n'Imana. there was a promise he had with God. Kandi aya masezerano ikiyakomeza ni urukundo. And that agreement, what was holding it tight was Uriya love. umugore n'umugabo bagirana amasezerano. Between a husband and wife, there's always an agreement. Bakajya mu murenge, They go to the civil bakabashyingira, and they are wedded. bagitifu bagateraho za kashe. And the leaders Biriya bintu stamp. ni byiza, biranakomeye, ndabyubaha. Those things are good and I love them. Ariko burya ntabwo ari byo bikomeza bituma umugore n'umugabo baba hamwe. But it is not the reason as to why husband and wife live together. Oya. Hari n'abatandukanye kandi bakibifite. There are those who have separated, yes, yet they still have that agreement. Biracyanditse. It is still written. Ntabwo barajya gusinyura. They haven't gone to and write that agreement. Rero isezerano ubwaryo So the agreement itself, ntabwo ari ryo ritera ubunyangamugayo. it is not the one that makes you be faithful. Kuba isezerano rihari Having the agreement ntabwo bihagije mu is by'ukuri. not enough. Ahubwo hakenewe urukundo But bavandimwe. we need love, brethren. Isezerano rikomezwa n'urukundo. An agreement is sealed by love. Ndetse ndagira ngo nkubwire ngo rimwe na rimwe impamvu ubona ubunyangamugayo bukugora. Sometimes the reason as to why you see trust being Ndavuga difficult, ubunyangamugayo ku Mana nibwo mvuga. being trustworthy to God, Ubunyangamugayo ku Mana bukakugora. and the trust in God becomes difficult for you. Noneho hindukira urebe ku rukundo rwawe n'Imana. Now turn around and look at the love you have with God. Icyatumye Yobu yikomereza ku Mana, agakomeza akabinyangamugayo ku Mana. The strength that that Job got was the love that he had with God. Was the love that he had with God. Hallelujah. Amen. Igituma umugore n'umugabo bakomezanya ibibagora bikaza, ibibatandukanye bikaza, ibibagonganisha bikaza, ariko bakagumana, ntabwo ari isezerano gusa, nubwo ari ryiza. The reason as to why husband and wife stick together through it all, it's not because of the agreement.
ariko n'urukundo It bafitanye. is because of the love they have for each other. Ukamureba ukavuga ngo uyu muntu You look at her and you say, this person, nubwo yambabaje even though she has hurt ariko me, ndamukunda, but I love her. ntabwo ndi bumureke. I won't leave her. Hallelujah, Hallelujah. 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 Ukavuga ngo uyu muntu nubwo namubabaje, And you say, even if I hurt this nahemutse person, namuhemukiye, I did bad and I hurt her, rwose ubundi mu masezerano byakabaye bipfuye, byakabaye birangiye. according to agreement, we would have stopped here. Ariko kubera urukundo, But because of the love, hallelujah, 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 kubera urukundo because of the love, mukongera mugahoberana, you again hug her, mukongera mukagumana, you again stick Imana together, ikabaha umugisha, and God blesses you. mukabyara. You have children. Naje kuvuga ubunyangamugayo ku Mana. I came to talk about the trust in God. Ikomereze ku Mana. Be strong to God. Gumana ubunyangamugayo ku Mana. Stay trustworthy with God. Reka dusome Zaburi ya 11 umurongo wa 3. Let's read Psalms 11 verses 3. Zaburi ya 11 cyangwa se Zaburi ya 11 umurongo wa 3. Psalms 11 verses 3. Haravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? It says, if the foundation be destroyed, ibi ngibi nibyo byabaye what kuri can the Yobu. righteous do? This Yobu. is what happened to Job. Yobu yari afite imfatiro. Job had a pillar. Mbese urufatiro ni iki mu buzima bwawe? What is a pillar in your Urufatiro life? ni icyo kintu cyose ufite A pillar is anything that you have wishingikirijeho. that you can hold on. Urufatiro ni akazi ufite. Your pillar may be your job, Urufatiro ni umushahara. maybe your salary, Urufatiro ni imodoka maybe ufite. your car, Urufatiro ni amazu. maybe your houses, Urufatiro rwawe umugore mwiza Imana yaguhaye. maybe a beautiful wife that God Urufatiro gave rwawe you, umugabo mwiza ureba ukamubonamo maybe byose. a man that you see everything Rimwe na rimwe in. n'itorero pastor risigaye riduhindukira urufatiro. Sometimes the church is also Kavuga a ngo ubwo pillar. ndi muri iri torero rwose I'm safe. And you say, if I'm in this church, Meze then I'm neza. safe. Nta kibazo. There is no Bigahinduka problem. urufatiro. And it becomes Noneho your pillar. tukagenda tukageraho tukumva turakomeye. And you hose feel you're dufite strong ibyo twegamiye. everywhere. You have something to lean on. Tukumva dufite imfatiro turakomeye. We have a pillar to hold on. Ariko niba imfatiro zisenywe, But if those pillars are niba broken, imfatiro zisenyutse, if those pillars are broken, umukiranutsi abyitwara mate. how will the righteous hold on? Umukiranutsi akora iki? What will the righteous one Iyo do? imfatiro zisenywe, When those pillars are broken, umukiranutsi the righteous one agumana ubunyangamugayo ku Mana. remains faithful to God. Hallelujah. Iyo Hallelujah. imfatiro zisenyutse, When those pillars utarigeze break wubaka ubunyangamugayo ku and you Mana, haven't built your trust in God, then it all goes. It's gone. iyo imfatiro yewe reka ndeke kuvuga zose, iyo ubuzemo rumwe When you lose only utarigeze one of your wubaka, pillars, kuko yet iki you kintu ntabwo haven't ari ikintu built, gihanuka. it is N'uyu not munsi something that crumbles. turaje dusenge ariko ntabwo kigiye guhanuka ngo kitwitureho. It Ni is not ibintu something abantu that will bubaka. just come and fall down. It is something you build. Abantu barabyubaka. People build them. Ukubaka ubunyangamugayo ku Mana. You build your trust on God. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bakoranye n'amabanki bagasaba credit. Murabizi ko umuntu People yubaka who have ubunyangamugayo worked na with banki. People who have worked with the banks and you Ukabanza ask for ukayi- loans, you have to ukagenda- be faithful. Ntabwo byuka mu gitondo ngo babwire ngo ndaje mumpe You amafaranga. don't just wake up in the morning and say, I've come to pick Urabanza money. ukagenda ukabwira ngo ndifuza ko mumpa konti, ndashaka gufungura konti muri You banki first yanyu. ask for an account in their bank. Bakayigufunguriza. They open Batariko, it for you. bisaba gushyiraho 5,000. Then they tell you at least put 5,000. Bati ngenda ashyiraho And 20,000. you say, I'll put 20,000. Bati wa muntu ariko ni They inyangamugayo. say that person is trustworthy. Bakabona haciyeho umushahara wa mbere. Then they see the first salary Haciyeho come uwa in. kabiri. The second, Uyakuyeho ushyizeho ayandi. you're Uyakuyeho removing the ushyizeho money ayandi. and putting more. Byamara imyaka 5. After 5 years, Bakavuga ngo uyu muntu they yagumanye say natwe. this person has been with us. Mu by'ukuri afite ubunyangamugayo. Sincerely, they are trustworthy. Wajya gusaba inguzanyo, When you go to ask for a loan, bakakubwira ngo kugira ngo dushimangire ubunyangamugayo bwawe, they say for us to Duhingwate. believe in your trust, give us at least a commitment. duhingwate. Give us a security. Imana ni inyangamugayo, niyo nyangamugayo nabonye. God is the first trustworthy Kugira ngo person. ishimangire ubunyangamugayo bwayo kuri twe, For God to trust in our trust in Him, yatanze ingwate. He gave an offering. He gave us Yaramuduhaye. security. Hallelujah. He gave us His Son. Yaramuduhaye. Iravuga ngo n'ikindi cyose, ibi ni ukugira ngo mbabwire ngo n'ikindi cyose mwakenera nzakibaha. And He said, this is to
show you that anything that you'll need, I'll give you. ingwate nicyo bivuze no kuvuga ngo A security is ubwo means ufite iki that. ngiki nyizera. It means if you have this, then trust me. ubwo nguhaye Yesu nzabura nte kumuguhana n'ibindi byose uzakenera. If I gave you Jesus, then why won't I give you the rest that you'll need? ariko kubera ko ibyo ngibyo byose ayo masezerano yose twagiye tuyumva abashumba bakayatwigisha rimwe na rimwe tukabitwara tukabyandika muri agenda tukabijyana rimwe ubundi tukajya tunabivuga tukabisengeramo ariko nk'abafarisayo. But because we've had all this, the preachers talk about it, we just take it like Pharisees. May God forgive us. tukabivuga kenshi abantu bakabyumva bakabyemera bakanatwemera ko burya dufite amasezerano tugendana. We talk about it so much that people hear it and believe us because they know we have agreements with that we move with. nta rukundo. But there is no love. iyo nta rukundo nta cyizere. Where there is no love, there is no trust. Hallelujah. Amen. kubera urukundo Imana yaduhaye ingwate iravuga ngo ndamubahaye. Because with love, God gave us a security. He said, I've given him to you. Hallelujah. Hallelujah. Yobu igihe kiragera za mfatiro zose yari afite. Job's time came when all his pillars that he had went away. Zirasenyuka. They broke down. Amazu arasenyuka. The houses were brought down. Abana barapfa umwe ku wundi. Children died one by one. Umwe ku wundi. One by one. Ingamiya his camels also died. Inka zirapfa. His cows died. Mbese imfatiro zose all his pillars went down. Ni nko kuvuga ngo uyu munsi I Kigali. It's like saying that today in Kigali. Ya modoka wari ufite bakubwiye ko ihiye. The car you had, they've told you it has burned. Your lorry has fallen. Inzu bayishyize ko cyamunara. Your house has been put at auction. Your children are dead. Yobu imfatiro zose Job's pillars were all touched. Kugeza ubwo n'umugore we yamurebye akabona he reached at a time that his wife looked at him and she saw there was no other person in him. Uriya mugore nuko tumugira mubi cyane tugakabya. Even if we always make that woman look bad. Ariko njye nishyira nko mu mwanya we. But sometimes I sit in her place and I consider her. And I say she really had tried. What she did is the way she had built her trust on God. You did your best. She did what she could. It matched with the way she stayed long with God and built her trust on God. When I consider the way she built her trust on God, it reached at a time where it had stopped, and when it has stopped, you can't force it. Even if you force it, can't. That is why sometimes in church we look at someone and we see she has gone out of it all. And we wonder. You see, the first Sunday she hasn't come. The second Sunday she hasn't come. The third. And she hasn't gone anywhere else. And they tell Pastor she's always down there. That person, I understand her. Because there is no way she has not tried. But that's the way she built her trust with God, and it had come to an end. She has reached at a point where it has come to an end and says, I won't die. Why? Because all her pillars have been touched. Hallelujah. Hallelujah. Buriya hari ibintu muri we biba byakozweho byinshi kandi ntabwo bikorwaho umunsi umwe. Bigenda bikorwaho. Every day something is touched. Akihangana agakomeza agasunika. Igihe kikagera akavuga ngo ndumva umutima unaniwe ndumva mfuye. And says the heart is tired and I can't continue. I've left. Noneho akajya gushakishiriza ahandi. And goes to search from somewhere else and see if they can be saved. Nicyo cyabaye ku mugore wa Yobu. That is what happened to the wife of Job. Her trust in God stopped there and said, me, I've left it. Let me try to advise my husband that I love to go and also try elsewhere. Because with God it's done. If this God can't save him, if he can't heal him, and you're dying, why don't you abuse him? Abuse him and die. After all, you'll die. Actually, it's bad because you're dying in a wrong way. You're delaying yourself. But considering how I saw him, if you abuse him, you'll die.
harimo ikintu cyo kuvuga ngo nkurikije ubunyangamugayo wubakanye n'Imana yawe. There is something that says if I consider how you built your trust with God. Kuyituka ntago birimo. Abusing him is not considered. So if you abuse him, ni ibintu byo kutihanganirwa. He will not be patient with that. Hallelujah. 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 Bavandimwe. Brethren. Ndabinginze. I'm pleading with you. Ndakwinginze. I'm pleading kubw'imbabazi z'Imana. For the mercy of God. Gumana ubunyangamugayo ku Mana. Keep with your trust in God. Gumana ubunyangamugayo ku Mana. Keep with your trust in God. Yakome, komera Imana amashyi. Yakome. Clap for the Lord. Nibyo koko ubundi nanjye ariko ndanabumva. Hari inyigisho rwose ziba zitaye, zitaye. Sometimes I also understand you. There are some teachings that are hard. Zidateye rwose munezero. There are some teachings that don't bring happiness. Ariko nazo dukeneye. But we also need them. Am I lying? Nazo dukeneye. We also need them. Ndetse ahubwo dukeneye cyane no kurusha izindi. Actually, they are the ones that we need more than those ones that you hear every day. Kubera ko pastor, impamvu abantu b'Imana turi miserable, turi dupfuye nabi, tubabaye kandi tubabariye mu rusengero rw'Imana, duterana buri munsi tuza mu kadusengera tugasubirayo tukagaruka nuko nta bunyangamugayo twubaka ku Mana. The reason as to why the people of God are miserable is because they don't build trust with God. Nigeze kubivugaho tujyana y'amasezerano tukayasohokana tukayajyana ariko nta rukundo. Kuba nta rukundo nta cyizere. Kandi magambo nta cyizere dufitiye Imana. Ntabwo twizeye ko izabikora. We don't trust that God will do that. Niyo mpamvu iyo bitinze niho twivumburira rero tuvuga ngo n'ubundi banze itari kuzabikora. That is why sometimes when it takes long we are like after all maybe he won't also do it. Nta bunyangamugayo ku Mana. We don't have trust in God. Nta bunyangamugayo ku Mana. We don't have trust in God. Mbese imfatiro iyo zikozweho if your pillars are touched, where do you go to? Ni hehe uhungira? Where do you go to? Hallelujah. 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 Tuvuge cyane hallelujah. 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 Imfatiro iyo zikozweho uhungira hehe? When your pillars are touched, where do you go? Utarigeze wubaka ubunyangamugayo n'Imana yawe. If you did not build trust with God, uhungira hehe? Where do you go? Naje kukwinginga muri iki gitondo. I've come to plead you this morning with you this morning. Kugira ngo njyewe nawe so that you and I bibi bintu byacu tubifatanye. To take it together and let it be part of us. Rwose. Please. Tubifatanye. Dusenge tubwire Imana ngo Mana. Let us ask God to teach us. Duhimbaraga. To give us the energy. Dukomeze. To hold us strong. Dutere intambwe ijya imbere. To take a step ahead. Tubashe kubaka ubunyangamugayo nawe. So that we can build trust with you. Kugira ngo n'amasezerano waduhaye so that even the promises you gave us can come to pass. Abantu benshi bageraho bagapfa. Some people they come to a time and die. And they die and they go and be buried. Kandi Imana yaramubwiye ibintu byinshi. Yet God had promised him so many things. Ibyinshi muri byo yarabimubwiye turi kumwe gutya. And most of them were told to him when we are with him. None se Imana yacu irabeshya se? So does our God lie? None se Satani aba yayinyuze mu nzara ikamwiba? Has Satan just stolen him from God? Ntabwo ishoboye si Imana. Doesn't God manage the world? Irarangara se ikarangarira uriye imuha umugisha hanyuma yagaruka igasanga wa wundi baramutwaye. Does he despair and try to look at the other person and find this one taken? Amasezerano ari nta mpamvu. There is no one who walks out of the promise with no problem. Kubera iki? Ibyiringirwa. Because that we trust in, ibyo twiringira, that we trust in, ibyo dushyiraho umutima wacu wose, that we put our heart on, izi mfatiro, those pillars or your foundation, iyo zatangiye gukorwaho, when they start shaking, kandi reka rwose mbikubwire nubwo atari byiza kubivuga, ndabikubwiye nizo ufite uyu munsi, those that you have today, nta guarantee nguhaye ko zitazakorwa. There is no guarantee that your pillars won't be touched, nubwo ntabikwifurije, though I don't wish it for ariko, you, ariko bijye bibaho muri ubu buzima, but it happens in this world that our pillars are touched, ibyo twiringiraga tukabibura, that we are trusting we lose. Ikigo nkorera kigira moto, kigira siroga ivuga ngo isezerano ni isezerano. The company that he works for has a slogan that says a promise is a promise. A promise is a promise. Nukuvuga ngo ibyo tuvuganye that means that what we've spoken together it will be done.
ngenda bikora. He does what he has promised. Hallelujah. 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 Imfatiro ufite mu buzima bwawe. The pillars that you have in your life. Imaze kuguha mu buzima bwawe. The blessings that God has given you in your life. Ibintu ureba ukavuga ngo ibi mbibuze napfa. The things that you look at and say, if I lose this, I would die. Buriya wabibura kandi ntugire icyo uba. You might lose them and still live. Ariko wahindura ubutumwa numva butaryoshye. Buraryoshye. Ntabwo biryoshye. Imana kuki yatumye tuvuga kuri ibi bintu? Kandi pastor mfite inyigisho nagiye mbwiriza ahantu nkabona abantu bahawe umugisha. There are some teachings that I have that I've given to people and they were blessed. Ariko Imana yashatse ko twumva ibi mureke tubyumve rero. Nta naho tujya. Nibashaka bafunge nta usohoka turabyumva. Imana irashaka yuko twubaka ubunyangamugayo bavana. God wants us to build a trust with him. Kubera iki ni inyungu zacu kugira ngo. Why? Because it's a profit. Bibiliya iravuga ngo turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara bavandimwe. The Bible says that in this world we are at a war. Bavandimwe turi muri iyi si ni hasi no hejuru. It's up and down. Turimo turarwana. We are fighting. Iyo abantu bari ku rugamba rero. When people are at war, bamwe batakaza ibice by'umubiri. Some lose their parts of the body. Kandi bagakomeza. But still they continue. Hallelujah. Hallelujah. Iyo abantu bari ku rugamba. When people are at war, bararaswa nabo bakarasa. They are shot at and they also shoot at. Kuva turi muri uru rugamba rero. Since we are also at war, nta guarantee. There is no guarantee. Ntago narimwe Imana yigeze itubwira ngo. There is no time that God gave us that we won't fight. Oh yeah? No. Yatubwiye ngo muzarwana. He told us you will fight. Muri ku rugamba. You are at war. Yesu aravuga ngo ariko muhumure. But Jesus says, ndi kumwe namwe kandi nanesheje. I am with you and I conquered the world. Icyo ngusaba gusa ni ukugira ngo ugumane nanjye wubake ubunyangamugayo nanjye. What I'm asking from you is to be trustworthy. Nkuko njyewe ibyo nkubwira mbikora. Because if what I tell you isezerano rikaba ari isezerano kuri njyewe. And a promise is a promise to you. Mbabarira uzamuke ugerageze uzamuke njye ndimo ndamanuka ngo ngufate ariko nawe zamura ukuboko byibuze uzunsanga nanjye nkuzamure. Allow me to hold your hand. I also lift your hand up. Hallelujah. 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 Yobu agambirira mu mutima we kutazigera ahemukira Imana. Job within his heart he promised abishobozwa rero n'isezerano yagiranye n'Imana. And what helped him was the agreement he had with God. Ariko cyane cyane n'urukundo akunda Imana. But much more was the love that he had with God. Hallelujah. Hallelujah. Mbese imfatiro zisenyutse. If your foundation was broken, n'icyo ukora mu buzima. What would you do in your life? Ni hehe ureba? Where do you look? Muri iyi COVID ko abantu batakaje akazi. In this COVID, people lost jobs. Imana yarakurinze wowe ntiwakabura. And God protected you and you didn't lose yours. Ese iyo ukabura wari kujya hehe? If you had lost it, where would you go? Niba warakabuze se byakugendekeye bite? What happened? Kandi si akazi gusa tujya turwara. Not only the job, we also fall sick. Turapfusha. We lose the loved ones. Duhura n'ibibazo muri ubu buzima. We meet problems in this life. Ibitugerageza hari ubwo biza bikatubana byinshi. There are so many problems or trials that we meet. Ndamukunda cyane. But Paul, I love Paul so much. Ndamukunda cyane cyane. I love Paul so much. Yaravuze ngo bene ibyo byose nibiza. He said that when all those come and all your pillars are crumbled, the first one crumbles, the second one, the third one, the fourth one, the third one, the fourth one goes to, and every month goes with a pillar. When it comes to September, you wonder, will the year end when I'm still standing? Will this year leave me alive? Since every month takes a pill of my life. Buri kwezi kukajyana ibyako. Every month takes a pillar. Aya mezi asigaye imbere. How about the remaining months? Azansiga. Will they leave me alive? Naje kukubwira ngo azagusiga mu izina rya Yesu. Uzafata n'undi mwaka nawe uzagusiga mu izina rya Yesu. N'undi nawe uzagusiga mu izina rya Yesu. N'undi nawe uzagusiga mu izina rya Yesu. Uba ku bunyangamugayo bwawe n'Imana. Just build your trust in God. Hallelujah. 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 Pawulo aravuga. Paul says ngo bitubere ibyishimo cyane cyane. Let it be of great happiness to us. Tunezerwe cyane. Let us be very happy. Iyo urwo ruvangitirane. When we meet such confusion rw'ibigeragezo of trials. Urwo ruvange rw'ibigeragezo. That mixture of trials. Nibitugera hari byinshi. If they come to us a lot.
ibyo bibabere by'umunezero. Let it be of happiness to you. Kubera iki? Nta na rimwe uzigera umenya urwego rw'ubunyangamugayo bwawe ku Mana mu gihe nta bigeragezo. Because if you don't meet trials, you'll never know the level of trust that you have in God. Ibigeragezo urimo rero naje kuguhumuriza muvandimwe. Ntabwo bizakwica. I've come to put you at peace, brethren, that the trials you're meeting will do nothing to you. There's nothing that will happen to you. Is it the first time? It's not the first time. What happened on the previous one? Did God protect you? Had you bought anything for him? Is there anything you gave him? After he did it, did you come back and give an offering? If you gave him that thanksgiving, was it a bribe? Hallelujah. Brethren, we live by the mercy of God. Niyo mpamvu narabivuze haraho nabivuze mbibwira abantu ndavuga ngo rwose muzanyibutse pastor nitugera mu ijuru nzihererane Paulo ahantu wenda simbizi service itaratangira Imana ikiri mwitegura ibintu ntazi iri buduhe ngewe ngire Paulo mbwe nti inshuti yanjye ndagukunda cyane. Allow me, Pastor, the day we meet in heaven, please remind me to take Paul somewhere and tell him, thank you, Paul, because I love you so much. He loves Paul so much. He reads his scriptures and he feels him sitting beside him. And I want to ask him, were you told these words by God? And he says, let me follow your words. I want to make you love to read the scriptures. I want to make you love the Bible. Hallelujah. Because reading the word, reading the word, the word is one of the three things that I'm going to talk about that will help you to build a trust with you and God. What time do you give? How much time do you put in the word of God? Hallelujah. Hallelujah. Biragoye rero ko uzagumana ubunyangamugayo bwawe ku Mana mu gihe udafite amasezerano y'Imana mu mutima. It is difficult to keep trusting God if you don't have his promises in your heart. Aya ni amasezerano yose y'Imana. Because these are his promises. None niba ntayuzi niba utazi icyo Imana ivuga. So if you don't know the scriptures and you don't know what God says. Niba utazi icyo Imana ikubwira. If you don't know what God is telling you. Nta n'impamvu ufite yo kuyikomerezaho ngo then there is no reason of you sticking to him. Hallelujah. 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 That is the truth. If you don't know what God is telling you, Pastor, Pastor, if I don't know what you think about me or I don't know if you love me, then there is no reason as to why I keep looking for you and coming to you. Kubera ko naba ndimo muzi byaba ari nka bya bindi za ndirimbo baririmbaga kera bavuga ngo ni nk'imvura igwa mu ishyamba. It is like that song that says it is the rain that falls in bushes. Igihe cyose rero ukomeza ugaterana ukomeza ugakora ibyo abandi bakora utazi icyo Imana ikuvugaho mu by'ukuri ntacyo ufite muri wowe. That for as long as you come to church and you come to for prayers but you don't know what God is talking about your life, it is like the rain that falls in the forest. It is like the rain that falls in the forest. That is the time when your pillars start being touched on and you lose your trust. And you say, I've let go. I've gone to try elsewhere. And I understand you because you didn't take time to build your trust with God. I told God that I'll never leave you alone. That I'll never leave you alone. That God, I'll never leave you alone. Hallelujah. Hallelujah. I wish you would also say the same. Please say it. That God, I'll always be with you. I'll never leave you alone. Please hold my trust in you. Please hold my trust in you.
Teach me. Mbwira icyo ushaka. Tell me what you want. Nyungura ubwenge. Give me more knowledge. Mbwira amasezerano yawe. Give me your promises. Mbwira ibyo uzankorera. Tell me what you'll do for me. Hallelujah. 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 Imigani ibice 18. Proverbs 18 murongo wa 10. verses 10. Imigani ibice 18 ku murongo wa 10. Proverbs 18 verses 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Let us read in the name of Jesus. Haravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara muremure. Muremure? Ibyo ninjye ubyivugiye. Ariko ni na muremure koko. Ni muremure ariko. Hallelujah. Amen. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Imana itugirire neza. Amen. Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. Izina ry'Uwiteka. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. Kandi ubwo ni na muremure. And it is even ni umunara ukomeye. It is a strong tower. Umukiranutsi ahungiramo. Where the righteous runs to agakira. And is safe. Harimo guhunga bavandimwe. There is a running to. Ntabwo umuntu ahunga bira amahoro. You don't run to something. You don't run from something when it's peaceful. You run from war. You run from problems. So if you have some things that have come to you, now I've reached where I wanted you to hear. I know you're going to hear this quite well because it's what I wanted to tell you. So if you've made some problems and they've come into your life, and there's some things you're fighting with, there is a place of rescue. I've come to tell you that there is a place of rescue. It is not like the wife of Job who saw him and saw no rescue and said, abuse your God and die. No. For me, I came to tell you that there is a rescue. If you're poor, there is a place of rescue. If it is even in your riches and you don't have peace, there is a rescue. There is a friend of his who told him he has cancer, and he told him the tower of the Lord is a strong one and you can run there for safety. And when I told him that, he said that man of God is just mocking me. I'm telling him cancer, and I'm telling him how difficult they've told me it is, and he's talking about the tower. What is a tower? What is a tower? But the name of the Lord is what I've come to tell you today. I'll keep on telling that name. It is a strong tower where the righteous runs for safety. You heal from cancer, you heal from diabetes, you heal from asthma, you heal from asthma, you heal from everything that you're suffering from, and you have a perfect life. Hallelujah. Hallelujah. Hariya hepfo banza ari haruguru nibo bajya bavuga rya tororo duturanye bene wacu nibo bajya bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima, sibyo? Nukuri ukagira roho nzima mu mubiri muzima. Amen. You have a righteous soul within a healthy body. Iyo wamenye yuko izina ry'Uwiteka ari umunara muremure. If you know that the tower of the Lord is a strong one, you run there, you will have a good soul and a healthy body. Niryari rero bigukundira ni igihe wumvise bene ibingibi turimo kumva ukabihitamo. Hallelujah. When will this be possible? It is at a time when you hear what we are preaching today and you go in it, ukahitamo kubikora ukagenda ukubaka ubusabane bwawe n'Imana. And you choose to be trustworthy with God. You trust in God. And you build your trust in Christ. There is a friend of mine who built his trust in God. And they spent 10 years without having a child. 10 years. Are you hearing those years? Every year has 12 months. 10 years. No child.
akomeza gukunda umugore we. But he continued to love his akomeza wife. kumubwira ko ari we mwiza. And they continued telling her how beautiful she is. ntiyamutoteza. He never did any wrong to her. He kept on praying for her. akomeza kuguma ku Mana, akomeza They kept on kuyikorera. being strong to God and working for him. Hallelujah. Hallelujah. Imana God igera ahantu ivuga ngo mbonye ubunyangamugayo bwawe kuri reached at a time and said, I have seen how trustworthy you are no mu in me. kigeragezo ntabwo wamvuyeho. Even at a time of trial, you never let me down. n'imfatiro zidahari Even without any pillars as they fell down, ntabwo wamvuyeho. you never let me down. none rero So, akira urubyaro. have your children. Hallelujah. akira urubyaro. Have your children. Hallelujah. Hallelujah. sinzi rero wowe icyo utegereje. I don't know what you're waiting for. Maybe it's for your children. cyangwa se n'uburyo bwo kugenda nk'uko umubyeyi hano muzehe yahoze abivuga, ariko sinamenye uburyo bwo kugenda bwo aribwo. Or maybe it's transportation. ariko ubwo aribwo bwose burahari. Whatever means of transport that he got, rwose Imana yarabumuhaye. God gave it to wenda him. nawe nibwo utegereje. Maybe you're also waiting for something cyangwa like se that. utegereje inzu. Or you're waiting for a house. uhora uvuga uti Imana uzampe gakondo muri iki gihugu kandi Kigali mujye mupresiza God, I abavandimwe. want a house in mujye mupresiza. in this Muvuga nation muti and ndabishaka aha n'aha na. say where you want your house to be. In Kigali here. urashaka transportation ni? You want transport? yihese. What kind of transportation do you want? Ndege. ni moto, ni gare, ni imodoka se ni yihese. nazo ziba nyinshi burya ziratandukana. Range Rover. ariko ngiyo nshaka ndayizi. But I know what I want. I also told God. nategereje. And I'm waiting. Hallelujah. Hallelujah. kandi umunsi yabikoze nzagaruka namabwire And the day he does it, he will come here and tell us that he did mu it. gihe itarayimpa rero. So since he hasn't given it to him ubanza yet, ireba ikavuga ngo wa muhungu we nkurikije ubunyangamugayo bwawe aho bugeze. iyi modoka considering your trust in me, this car, ndetse kuyiguha. if I give it to kubera you, ko ubunyangamugayo bwawe kuri nge because your trust in ndabona me bukijegajega is still shaking. kuburyo ninguha iyi modoka Because if I give you this car, you may not come back at church. bazaguhamagara ngo uzubwirize ubutumwa ntabwo They will uzaboneka. call you to come and preach and you don't come. You will be busy. none rero So, nyemerera allow me, genda gakeya. move slowly. tega moto uragerayo. Go with a boda, you get ndayikurindiraho. there. nta accident uri bukore. ndi Imana irinda. I'm a God who protects you. Hallelujah. Hallelujah. ya moto nkayitega. He takes his boda agerayo and comes here. Imana kandi And God protects him. igakomeza kubaka ubunyangamugayo And he bwanjye. continues building the trust. igakomeza kanyuzuza ijambo ryayo. And he fills igakomeza him kanyuzuza with his kwizera word no guca bugufi and no trust gutegereza. and being faithful. ibyo ngibyo utarabona rero. So those that you have ntabwo Imana yabibuze. God don't has it in his. He has everything in his plan. He has them. Hallelujah. 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 ndayikunda cyane. I love God so much. ifite byose. He has everything. ariko ikibazo igira. But the problem he has igira ikibazo cy'ubunyangamugayo bwacu kuri is the trust that we have in him. Hallelujah. Hallelujah. So ndasenga Imana rero kugira ngo uyu munsi. So I'm praying that God today Imana itwubake. builds us yubaka ubunyangamugayo and build bwacu. our trust in him. Amen. Hallelujah. wa mugabo nkunda Pawulo yaranditse aravuga ngo ijambo ry'Imana rigira umumaro. But Paul said that the word of God has value of building us and bringing us up and filling us with power ngo kugira ngo tugere ku kigero gishyitse so that we reach at that extent cya Kristo Yesu. Hallelujah. The extent of Christ. harimo ibigero muri ibi bintu by'Imana ntabwo ari ibintu biri aho ngaho by'akavuyo. In these things of Christ hari order. There is order. hari ibigero. There are measures. hari ikigero. There are measures. Step by step. Hallelujah. Hallelujah. ntabwo ari kugenda dusimbagurika. You don't go jumping here and there. aho hantu rero uri. So where you hategerereza Imana. Please be patient for God. hategerereza Imana. Be patient for God. rwose. amen. ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Amen. Genda ndafashijwe. Amen. ndanashoje. Amen. ndumva nshoje pastor. ariko reka nsoze nkubwira muvandimwe wowe uri hano. Let me conclude by telling you brethren who is here. wagiriwe ubuntu n'Imana kugira ngo uboneke mu nzu yayo. God has given you mercy to be here. murabizi kera twari tuzi ko guterana kuza mu nzu y'Imana n'ubushake bwanjye ahubwo ntako mba ntagize.
while we were growing up, it was like waza my will to go tukanagushimira to tukagukomera mu mashyi church. tukavuga For you ngo rwose coming to church, mwakoze we would kuza even clap mwakoze hands gutera for no you. mukagira Imana mwe And we thank you for coming. mwakoze gutura mwakoze kuza We thank tuba you for giving twabasengeye. your offerings. We prayed for you. None igihe cyarageze Now time came imfatiro zikorwaho and the pillars were covid shaken. iratubwira ngo gutera na And burya COVID told us convening is a chance. bakanatwandika hariya hanze bakavuga And they ngo even write us out wowe there. ubutaha And ntuzaze they kubera say ko next time don't hari abandi come because biyandikishije. there are some other people who have Ibyo registered. twafataga nk'ibintu So bisanzwe things that we were taking twafataga for nkaho granted, things we are taking for burya granted, ntabwo bisanzwe it is not for granted. ntabwo bisanzwe It is not for granted. kuboneka mu nzu y'Imana Being in the kumva house aya of the magambo Lord, urimo listening kumva to these words that you're hearing ntabwo ari today, ibintu bisanzwe it is not for granted. wibifata nk'ibintu bisanzwe. Don't take it for granted. Ndakwinginze I'm pleading with you. rwose ndakwinginze Please. ndakwinginze I'm pleading with you. kandi ni byiza cyane kuko Imana yacu ni Imana y'amahoro ni Imana y'imbabazi. It is Igihe good kimwe because yigeze our God is kuvugana a na God Mose of peace and a baravugana God of bavugana amagambo. mercy. Sometime Mose back he talked amanutse to Moses and ageze said, hasi hari nawe ahura n'imfatiro nyine zirimo zisenyuka. Moses met pillars coming down and he lamented and said, if I knew. Imana yongera imubwira ngo And ongeruze. God told him, please come Ongera back. ugaruke. Come back. Hallelujah. Hallelujah. Imana irimo irakubwira ngo ongera ugaruke. God is telling you that come back. Nubwo ubunyangamugayo bwabaye buke. Even though your trust has been shaken. Nubwo narebye nkasanga ubunyangamugayo bwawe kuri nge nta Even nabwo. though I've looked and I've seen your trust has Ariko fallen down ongera on ugaruke. me. Please come back. Muhaguruke dusenge Imana. Please stand up and we pray. Mureke dusenge Imana. Let us pray. Ndagusengera muvandimwe mu mutima. I'm praying for you, brethren, in your heart, Nkomeje as I n'urukundo hold on rwinshi kugira with ngo a lot of Imana love, so that God ikubake may build you, ikubakisha ijambo ryayo build you with His word, ikubakisha umwuka wera. and build you with His Holy Spirit. Hallelujah. 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 Wongere ibihe byawe mu ijambo ry'Imana. For you to increase your days in the word of God. Wongere utega amatwi mwuka wera icyo avuga. Listen to the Holy Spirit. Kuko ajya kubwira ndabizi. Because sometimes He talks Erega to you, ni I nawe know. wakubwiye nguzi. And He's the reason as to why you're here. Niwe wagutumiye nawe He's the uremera. one who welcomed you here. Wakoze kumwumvira rero. So thank you for listening Ariko to n'ibindi Him. byose arimo kubwira muri iyi minsi nabyo byumve But ubyumve. everything that He's telling you during these Mana days, data mu please izina listen. rya Yesu. Father, in the name of Tuguhaye Jesus, icyubahiro we uri give Imana you glory, nziza Lord, urera you're a good God, urakiranuka you're ntawe holy, uhwanye Father, nawe. you're righteous. Uriringirwa. You are a God of Uri trust. inyangamugayo Mana. You are a God of trust, Lord. Ntawe usa nawe There is no one mu like bunyangamugayo. you in your Ntawe trust. usa nawe mu There is no one rukundo. like you in your Ntawe love. usa nawe mu There is mbabazi. no one like you in Ntawe your usa nawe mercy. mu There cyizere. is no one like you in your Uri faithfulness. uwakwiringirwa Mana You are a yacu. God of faith. Warakoze kuduhitamo, warakoze Thank you for kudutoranya. choosing us, Lord. None n'uyu munsi mwami Even today, turakumvise, Lord, we twumvishe ijambo we've ryawe. listened to your word. Turakwinginze kugira ngo iri jambo mwami imitima ihinduke ubutaka bwiza. Iyi mbuto igende imere ikure. Let these seeds grow, Yera Lord. imbuto. Let them bring fruits, Lord. Uduhindure inyangamugayo. And change us to be trustworthy Uduhindure people. inyangamugayo. Change us to be trusted. Uduhindure inyangamugayo kuri wowe mwami. Father, Lord, make us trustworthy. Utwikomerezeho Yesu. Stick ourselves Twebwe to ntabwo you, Lord, twabishobora. because we can't of Ibigeragezo ourselves. bitubanye byinshi. Trials have become Uburwayi many. bwaraturembeje. Sickness is a lot. Ubukene bwaraturembeje. Poverty is high. Agahinda karaturembeje. Misery is high. Ibintu byinshi There is a lot of problems ariko around mwami us. wowe uri uwo But kwiringirwa. Lord, you who is Ndabizi neza trustworthy, yuko wadukiza. we know that you can heal Ndabizi neza us. yuko watuvanaho We know hantu. that you can pick us Ndabizi from neza that yuko place. watabara ubwoko We know bwawe. that you can Kiza rescue indwara us. mwami. Heal Tanga diseases. akazi mwami. Give us Ruhura jobs. ubwoko bwawe. Tanga Rescue amahoro. your people, Father. Tanga Give umugisha peace, wawe Lord. mwami. Give blessings, King of kugira ngo glory. mwami So that, Lord, wubake ubunyangamugayo they natwe. build their trust in you. Dukomeze tukwizere, So dukomeze that we continue tukwiringire. trusting in you, Ariko Lord. byose ubikorere kugira ngo mwami And dukomeze please, Lord, tugutegereze. do this so that we Yesu can ubwo wait on uzagaruka, you, Lord, uje so that gutwara when you itorero come ryawe. back, Jesus, to take your church, Mana tuzabe Father, we'll be tugitegereje. here waiting for you. Tuzabe tugitegereje. Let us be Tuzabe here tukiri waiting mu for you when mwanya. you come for your church, Uha Lord. umugisha abakozi bawe. Bless your men of God. Ubambike imbaraga zawe. Give them your power, Father. Ubambike ubwenge bwawe, Give ubuzuze them your ubwenge bwawe. knowledge, Lord, and wisdom, King of Mu glory. izina rya Yesu Kristo In the umwami name wacu of Jesus dusenze. Christ we pray. Amen. Amen. Amen.